chi bai u hei tuna hian Colonial kan lo ma chuan voin hi Malacca kaldon ani hei kan hotel drink kan chuak don chi hei kan cab driver hian tui bottle ron pe thlap boka chuan pujea Malacca kan kaldon ni voin chu Malacca, where the Malaysian history was born in the 14th century. Malacca khawpui hi Malaysia rama khawpui upaber pawl le pawimawh tak ni in he khua hi Malaysia ram lodin tanna alo pian chhuahna khua ani tila kan soisual tam awmna ve kum edi sangkhatzali bor vel khan muslim lal paremashuran he khua hidinin muslim lal ram Malacca sultanate adina colonial era malam atang to khanin China India Europe le Africa in sumdawnna konga longchol hmun pawimawh tak alo ni to in sumdawnna hmun pawimawh tak alo ni to ani edi sangkhatzanga so pakhat atanga sangkhatzaruk somli pakhat thleng khan Portuguese ten an opa chumi hnuwa Dutch havin op le in sangkhatzariat somni panga atangin British opna hnuaya anom le ani tin mithiang hlim Francis Xavier khan kum sangkhatzanga somli panga sangkhatzanga somli paruk le sangkhatzanga somli pakwa te tlo in Malacca hian hun engemaw chen a awm tawh bawk ani he khua hian chanchin nga inom tak tak soitur le hmun pawimawh tak tak tlaw tur anga hleya kan soin kan thlir chho zel donia like Colonial khawpui hlui All these shops are owned by the Pakistani. Can you see the signboard on the right hand side? I see Owned by the Pakistani. All the shop Pakistan, CPA, FIFA, Punjab. tuna hian Kuala Lumpur khawpui hlui lama kan oma kan guide soidanin henglaya dor tamzok hi Pakistan atanga ron pem lut te ta ani ome The green and white color right on the left hand side is a free bus in Kuala Lumpur. okay it's a free bus It's a free bus. kan ma bus hring so free bus chuan man ngai lawang chi kha aria Kuala Lumpur a hian go KL city bus chuan man ngai lo hi rong chi hrang hrang color code hrang hrang pe in route hrang hranga an tlantira mi pui har sa jok tan a hlu hle in rin om amai ro chukum sani somni pali atang khan foreigner te chuan heng bus chuan mana hian ringgit khat an choi ve ngai to thung ani Malaysia hian petrol man hi trati chuak khopina tloma liter khat hi ringgit ni le sen nga ania chu India poisa kan le chuan cheng somli po atling lo ani tin karman shim po hi atlom de uzokin ka shia registration le insurance vel po hi kan driver soi mang hianin atlom atowak lo ni in ka shia India ramang bukin dinglama motoran khala international driving license nei chuan boiwak lovin a khalveng hal mai thei ome an traffic management hi a fel pian boka khi tilai building var khi an parliament house ani ti hian Kuala Lumpur kho chhuah san zawngin kan tlan zela Malacca hi kilometer za somnga vela hlani in Dakar ni vel kan tlan don ani Border crossing right now. ti hian Kuala Lumpur Federal Territory chhuah sanin state dang kan luta helai a hian golf course nom hmel zet mai kumua zau thakop mai hei kan driver soidan chuanin Korean mi hosa ho khi golf khel tur ngor hian Malaysia hian anjin na savio thina ni ome That's a camera. tuna hian north south expressway anti maya kan tlan meka an kongpui hi amar nuam em maya one way a hian lane thum baka service lane awm buka khitilai mi khi overbridge ni lawin thingpui dor restaurant ania kosir lelam lelama cholna om kha tikhian athun zoma in kalpo thein an siamani thil ei turin kan chol ve dona ti hian highway tangin kan peng chuaka a hmun vel hi anuam khop mai hei ha cholna le thil ei na hmun nuam takalo oma hetiang ang bok hi kongpui le lama khan northbound atlan tan a om bok ani tuna hian ke ni chu southbound chim hoi zong kan tlana helama hian kan chola ei tur chi hrang hrang a oma ti hian car park rem tak le thutha cholna a oma
helai hian petrol pump le ATM awm boka tin henga hianin riana mai tur motel kan tiang chi te pok kha awm boka ni Petronas Malaysia Oil Company lian takani kan ti to kha chuan ti hian highway kha kan zuk po thlale a Malacca po kan thleng phei trap to ni so tianga registration plate a batch in bel so sarkar mi pawimawh VIP car ti na ani ome hey toll gate kan thleng do na expressway tlan man kha pe ka ngai ani video danga ka soi to ang khan heng toll gate a toll fian khon te hi khawpui siam thatnan le enkol nan an mangani Kuala Lumpur le Malacca inkar kong expressway tlan man hi ringgit som patni le sen som kwa pasari ani he kan tlan kong kalzel hianin Singapore atlo a Malacca atang hian Dakar ni emovel chau tlan ani to a chumiom zia chu Kuala Lumpur atang kha chuan Dakar li chuang hret tlan ani tina ni chu Malacca hi Malacca state capital ni in kan soi tong khan khawpui upazet mai ni a Strait of Malacca Tuipuia longchol hmun pawimawh tak ani welcome gate lo omin selamat datang ke Malacca ti lian puina lo tara chumiom zia chu welcome to Malacca ti na mai ni henglaya an tong man hi Austronesian language ti ani a heng Philippines kan ti te Indonesian te nen po hianin ai hnai viau ni tuna hian Malaysia Heritage Studio kan pan helai hi Malaysian mai pialama Southeast Asia Cultural Theme Park ania hun kan dei lo wangin achunga kan lut man lova kotvela hen thla kan la taringot ani Malacca sa huan omna kan tlan pela so tilam so an chief minister office vel ani kan soi tong khan Malacca hian history anga em a Japanese te point Sulhnu tam tak an nei ani kumsa ni pariata changkhan UNESCO chuan World Heritage Site atana puang hialani Malacca hian mishing wainga sing sari sangkua vel an cheng nia chutani bok Malacca hian Malay namba ka Chinese le Indian te an chenga tin Chinese le local thapol kalzel te Portuguese le Malay thapol kalzel te Kristang anti mai te tin Tamil kalzel chiti anti tele an indigenous nam an mani ram lo op masoto tu tele an mani local Malay thapol sang anom nual bokani so Malacca municipal building ania an khua hi afel fai na thol luam hle a chen venan po i tom takani Malaysia sarkar hian lir the enkol na konga hian dan tha tak an nein ka sia motor hlui lam le chong lam deuh mu tur om lova pickup truck le truck te po hi afel fai na fit mel view zelani tin bungro phur truck chi ho reng hi thlarum dana inspection an paltlang zi angaya kongen kima an motor kha afit tok turani o heng in hi Malacca traditional house antia hey inlian lo te helai hianin khwalzin te tlo thei turin ti hian an lavong hima tlo thein an la da ani thlate kan han lak pui mola so ta so pi te nu pa po anin po su lu khop mai voin hi thochan ni nia Malacca hian thochan ni hi cholni ang dewa dorvelan kharni khalo nia chuwang te po chunge moni hei are deuh thuak mai khawpui upator tak ani kan ti to kha khawpui lian ve tak ni thoma se Kuala Lumpur tenen khachuanin avai phi ainang mi alawa ramdang daya kalte po hi kanang zo kani tuna hian Malacca Island anti mai thierkar siam chop kan pan meka khi Imperial Residence Hotel ani khi chunglama tanga landan hi thlir zuang
abulami hi double tree le Hatton Place Hotel an ni boka helai hi Malacca Gateway ti ania commercial center pui tham tak din turin mega project kalpuia an kalpuia amai ro chu hei a hlotling ta vak lo nge mani building hlui sak zo lo te aum rem rum maya covid hun live vela tangkhan an project in chol san deuh ni om takani tuna kanom na lai hi clear car siam chop kan tiang chi lei chhun manga clear car an siam khania Malacca Island ti ani Malacca Gateway project wa hianin island dang te po siam bela cruise terminal changkang le ropui tak tak te siama hotel le bawl changkang tak tak te nen commercial district pui tham tak siam tum ania mase project he tun thleng hian an chol san tari ani mel tuna hian floating mosque anti mai Malacca Strait Mosque anti bok kan va to ve dona ya nei ticket leina nia chon hem te ke korbulan ha ka wagin atuamna an ning lo don ke korbul le thom thobul ne na kal phalani lo wangin heng an thuam hi kan ha ka ngai dona ni anin ha e ke korbulan ha pon fen an fek don an ni chu people ang ve zui to mai shia chan to mi lo de ka chuan mei chia point an sam an khu ve ka nga ya I cannot recognize. yeah hei musulman dress in kan in thuam rup maya kan moi ching cheng khop mai ti chuan kan valut phei ve hei hi an tong trai na hmun prayer hall ania hei bathar lama kan chuak thla a view moi khop mai hei pujele chako pate pon thlan lo in la ke he mosque tuipui chunga sakania ti hian tuipui chunga kanom der tina ani hei hi Strait of Malacca anti tuipui ania so ta son long po ding nual mai o so long hotel anti mai cruise ship ania so da changson longleng te zokin khuazin ta khan Malacca hi anon pan ve thina ni ti hian tuipui chunga sakni in tai ta san lai chuanin a chuat so aron rual deuh thuaka tuipui chunga lang ang tak khana lang ta thina ni chuwang chuan mosque lang floating mosque tin an soi thina ni o ti hian island atang khan Malacca khawpui lama kan lut phei le dona heng long hi Indonesia kal theina long an ni You can take a ferry from here 2 hours to Indonesia. 2 hours to Indonesia henglai hi ferry kai ni in heta tang hian Dakar ni ve leka longmang hian in Indonesia athen phei thei ani Malacca hian history anga kan ti to kha lo laning lo shrap shramula Chinese Strait Envoy te chuanin sumdawnna port thale pawimawh takani ti an hria an lalpa nen in thian thatna siamin an ta chei chho tran hlea India China Middle East le Africa te nena in sumdawnna trade route pawimawh takni chhovin a thangna sa hlea hei hi Portuguese te chuan hmu mai lovin an sumdawnna zauzel na konga pawimawh hle ti hria in nei ngei an tum ve ta ti chuan Afonso de Albuquerque Portuguese general chuan sipai sanga jahni le long song pasari kengin Goa atangin Malacca hi panta August ni somni pali saka janga som pakhat Malacca khawpui chu la in Muslim ho chu athat veka Hindu Chinese le Burmese te chu azu athunga hetatang hian Malacca chu Portuguese rorel dan waya awmta ani kumza somthum don an opnu kum saka zaruk somli pakhat khan Malacca chu Portuguese ho hne na tangin Dutch ten an la vele ta
Dutch East India Company ten sakhat zasari somkua panga thleng opin Dutch East Indies thune in hnuaya sakhat zariat som pariat atanga sakhat zariat som ni pali thleng awm le ani hei hi Malacca High School ni in kum sakhat zariat som ni paruka Scottish missionary Thomas H. Muran adin kha ania Malaysia Rama School upaper.2 ani Tihian Dutch Square Red Square anti bok chu kan thleng pheya heng building te hi Dutch house Sulhnu ni in kum sakha zaruk somruk atanga sakha zasari in kar vela sak ania Dutch ho hun lai chon rong var noi thin ani Christchurch ma ami so Queen Victoria Fountain ni in kum sakha zakua pakhata Queen Victoria birthday pola British house siam ani henglai mun hi Bandar Hill ti ni in khwalzinten antlo tamper te zinga mi ani Dutch ho hian Indonesia a Jakarta lam anbo na teu zo ka wangin Anglo-Dutch Treaty of 1824 mangin Malacca hi British East India Company kuta an hlana tichuan Crown Colony ani chhota ani Indo-pui pahnih na lai kumsaka chukwa somli pahnih khan Japan in chu sakin an opa kumsaka chukwa somli panga a Japan a tlom hnu khan British Crown Colony a om chun zom le ani thildanga peng le lokang hei hi Sulhnu ku ania Malacca tree ti ania tiang Sulhnu ku hi Malacca khoming put chan chu ania nakina kan la soifia donia heng building te hi British ho khan an man chun zom zela hei helaya po hianin British hun laya an kang thel motor man thin niom tak an lo la da tha ani hei tuna hian St. Paul's Hill lam kan pana mithiang hlim Francis Xavier-a phum alo ni to na hmun biakin hlui kan tlo don ani kiki St. Paul's Church Catholic biakin hlui ania o hei hetilai hian atira an step siam la dingei tur hi ti hian an lavonga hei hi mithiang hlim Francis Xavier lim ni in athi atanga kumzalina hria jengna na siam ani tichuan biakin hlui ma ami hi lighthouse ni in kumsaka zaret sompali British hunlaya sakha ani he biakin hlui hi kumsaka changa somni pakhata sakni in kumsaka changa somnga paruka zaule ania Southeast Asia a Christian biakin upaber ani asatu Portuguese hokha Catholic ni in Catholic biakin ta na sak ania Dutch hovin anok nu khan Protestant biakina an man chun zoma khuta kona om Christchurch kha kumsaka sari somnga pathuma sakzo ani nu khan Christchurch a inson tha in hei hi chu biakina tan an mangzui talo ani mithialim Francis Xavier khan China le Japan rama missionary rawng a bawl tran khan he biakin hi athut hmun a be satan mangin heta tang hian khang ramdang Japan le China te khan azin chuakin heta hian aron hole thin ani chutianga azin chuana chuan damlovin athi na hmun Shangsuan Island China phum phot ania akum le sakhat zanga somnga pathuma ruang chu hebiakina hian lakni in phum leilok le ania chumi hnuwa goa phum tura lak thak le ani heng kan mu ho hi he biakin le ache vela sa khomi le milangsar an lo phum to te thlan lung ani hei biakin ko tuala tang hianin Malacca khawpui hi alang zau le a tuipui po chiang takin alang the ani he sanatawar hi kumsaka zariat somriat paruka sakto kha ania henglaya Dutch Square in zongjong hi ahma chuan awarvek ani thina
British hun lai atang khan a sen hian an hnoi chau ni in an soi Stadthais atang khan kan chukthla a Stadthais ti hi Dutch strong ni in town hall ti na ani Christchurch hi Anglican Biakin ni in Malaysia Protestant Biakin upaber ani kumsom pani chung sakni in sanga jasari somnga pathuma sakzo ania asakna tur brick po hi Netherlands atangin longmangin anron phurwang wangani chuan hei ta hian laipui a oma hei hi indopui pakhatna hun laia German laipui British ten an man sakni in Malacca khawpui tan an pe ani Stadthais hi Dutch ho hun laia an administrative building ania keki laia khian Malacca state flag le Malaysia ram flag ain tara hei helai a hianin Malacca 0 mile ti ain ziaka helai hmun hi a kholei li lai tak khoilam lam hoi po a mel an te tawhna ani street lar tak Jonker Street lama kan kaldona hei ta hian Dutch windmill alo oma ti hian Malacca River kanin Jonker Street lama kan kaldona ni hei hi Malacca lui chu ania Malacca khochung hmun sang sanga aluang kwal ani ti son so ti lai a son longdinna longcholna oma hetiang longmang hian luidunga hian a khua a fan thei bawk ani chuan hei helai a hian welcome to historic city of Malacca ti ain ziaka ti hian Jonker Street lam kha kan thleng thladona henglai hi Chinatown ania en mai hian a hriat ome chuan Jonker Street ti hi chu Dutch strong ani le dai thung ani Malacca hian tlo tu khwal zin anga thin hle a kan hmu chin a hian henglai Sulhnu lo nei to tu European te Japanese te Chinese te an tam zualin ka hria kan rila tram deuh to a thilei turin hei hmasa chicken rice bowl dora hian thil kan ei don ani Chinese style restaurant ania a hnuailama kha to wangin chunglama kan chawa helaya thilmum hi chahlom ania hei hi helaya anwar mai rice bowl an ti chu nia ti hian hei sanghapum steam min te voksa zai lep te arsa te kan ei don ani ti hian Jonker Street chu kan han fang vela historic city ti taka building hlui deuh khung ang chi mu tur tam khop maya chuan hetiang hi trishaw emo tricycle antia Malacca khawpuia thillar tak khwalzin ten an lom em ani hetiang tricycle rickshaw kan tiang mai hi mo henglai hi Harmony Street antia Harmony Street anti chan hi kan la soidonia hei hi Chenghun Teng Temple ania Chinese sakho pathum Buddhism Confucianism le Taoism ten anin trawmani chuan a piale dewa hianin Tuipuia tha murthi temple a om le a hei hi Malaysia rama Hindu temple manlai upaber ani a piale dewa hianin Kampung Kling Mosque alo oma hei po hi Muslim sakho biakna upato tak ani hetianga sakho sang biakin inhlat lo te a kothler pakhata a oma wang hian helai kothler hi Harmony Street ti ni in alar hle ani
engemaw chen kan te kual hnuwa kan let chho le a hei bridge bula hian Hard Rock Cafe lo oma kan han lut ve don ani hei ti hian zai thiam hrang hlui ho thil le man ro hlui te an lo tara chuna kal kan ni wange live music a om ri lo tlat mai hei the Beatles ho jacket po a om thlap ani hei hi Maritime Museum ania kumsaka zakwa somkua palia hontran kha ani he longlem hi Portuguese longlian lar tak Flor de la Mar Flower of the Sea anga sak ania ahun lai kumsaka zanga pahni vela Portuguese longlian per ani khati zong kha ni mai sela video min lo thlir saka wangin kalom hle maya min lo subscribe tlat la video danga kanin mule thuai don nia kun man nuam vek ule